utambaye agapfukamunwa neza? ndakambaye. Ubwo ntabwo kambaye neza ariko. Turi Nyabugogo, karitsiye izwi cyane yuko igendwa n'abantu benshi. Aha inyuma yanjye aho mureba niho gare ya Nyabugogo iherereye. Ni hahandi usanga urujya n'uruza rw'abantu benshi bishoboka, kandi abo bantu bose biragaragara yuko bitabiriye igikorwa cyo kwirinda icyorezo cya Covid, bambara neza agapfukamunwa, ndetse aho bisaba yuko inzego z'umutekano ndetse n'abandi bashinzwe ubukangurambaga barimo barabikora uko bikwiriye. Ariko se ubuzima bwifashe gute hano i Nyabugogo ku basanzwe bahakora umunsi ku wundi? Ubuzima nyine burahari kongeranyije n'uko ubuzima bwari bumeze, kuko muri iyi minsi turi mu bihe bya Covid ntabwo ari sawa cyane. Natwe turi abashoferi, urumva muri iyi minsi niba naratwaraga imodoka irimo abantu 32, uyu munsi nkaba ntwara abantu 14. Ku munsi winjiza amafaranga angahe? Ngiye ku munsi nshobora kwinjiza amafaranga 1000 cy'amanyarwanda, cy'atanu byagenze neza, ariko kubera ubushobozi bukeya tugahitamo kuba twagura akagapfukamunwa ka makeya. Ku munsi ninjiza nka 5 ariko nkanywera nk'igihumbi, andi nkashyira abana. Ko umuntu yasize atabasha gufunga neza agapfukamunwa, urabyemera? Njye nanywa inzoga. Wanyoye iki? Njye nanywa intege. Kwirinda biraduhenda, ariko wenda si twese muri rusange, ariko ugereranyije mu banyarwanda muri rusange bamwe birabahenda. Niba agapfukamunwa gafurwa 5 kakajugunywa kandi kagura 1000, urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Cyo mbona cyaka agapfukamunwa kagura 500 kiza karafurwa, kakaba kakorohereza mu bushobozi bwacu amafaranga yo kugura akagapfukamunwa ka buri kanya kamara amasaha 3 ku bushobozi bwacu dufite. Ugenekereje ingamba zo kurwanya corona zimaze kugutwara amafaranga, yaba ayo wahombye, ayo waguze ibikoresho bitandukanye no guhindura ubuzima bwawe? Urebye zimaze kuntwara amafaranga atari munsi y'200,000. Kwimuka mu mazu bitewe na corona, kugura utwo dupfukamunwa, kugura ibiryo byazamutse bitewe n'ibiciro, urumva yarampendesheje cyane. Ntabwo tuzabura kwikorera imizigo, ntabwo aricyo twaremewe. Imana yaravuze ati umutwe ntabwo ari uwo kwikorera no gutekereza. Corona ari nk'inyeshyamba ziri ahantu, n'umwana w'uruhinja yayirwanya, kuko uyu munsi ari amatorero yafunguwe, ariko nubwo yafunguwe abana bato ntibemerewe gusenga. Urumva ni ikibazo, kandi nabo bakwiye kumenya Imana bakiga bakiri batoya. Ni nka ku rugamba, ntabwo navuga ngo ni iranka ryafasha, ahubwo kereka ufite nka rocket uyirashisha igaturika.